Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra ketiga, halaman ke-15. Silakan, Sofi dulu. Sebaris-sebaris. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika Kadzalika. samawati Samawati. bialihatina Bi'alihatina. Dua jajar. Satu lagi, Sob. ya. Fabatila Fabatila. Fabatila. hamilati Hamilati. rodiyalaha Radiyalaha. Bunaf. Dari atas. Ya. Doa dulu ya Pak ya. Ya, boleh. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika Kadzalika. samawati Samawati. bialihatina Bi'alihatina. fabatila Fabatila. hamilati Hamilati. rodiyalaha Radiyalaha. Kemudian, Sob. asifata Nggak ada yang panjang. A-nya doang. asifata Asifata. fasyati'i Fasyati'i. bilghanini Bildhanini. bilghanini Ya. la La haya. hayata La hayata. Kemudian. waja'alani Kalau wow itu suka ketukar ro ya. Wa ja'alani. Wow ya kalau ro. Kalau ro nggak ada kepalanya. Ini ada kepalanya wow. Wa ja'alani. Kemudian. bilisanina Bilisanina. Ayo. Benar. ya Pak. Asifata Asifata. ulangi ya Pak ya. Iya boleh. Asifata Asifata. Terus. fasyati'a Pasati'i. Kok pasati'a? iya. Astagfirullah. Fasyati'i Pasati'i. Terus. bidhonini Bildhanini. la hayata La hayata. waja'alani Wa ja'alani. bilisanina Bilisanina. Sob, terusin. ibadihi Ibadihi. wa taghina Wa taghina. fahijaba
Fahijaba. Hafizina. Hafizina. Hamidata. Hamidata. Wa asila. Wa asila. Ahaditha. Ahaditha. Terus sampai bawah. Wa ilahi. Wa ilahi. Ya. Kemudian ya. Biyaminika. Yusuf. Wa ilahi biyaminika. 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 Satu lagi ke bawah. Ya. Li'a. Li'a. Li'abi. Li'a. Li'a. Masa begitu? Li'abihi. Tapi Li'abihi. li'abihi. Sahibatihi. Sahibatihi. Wa Kemudian. akhirihi. Salah. Wa akhirihi. Wa akhirihi. Wa akhirihi. Tak. Yuk, bonaf dari ibadihi. 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 Kemudian. Wa taghina. Wa tagina. Fahijaba. Fahijaba. Hafizina. Hafizina. Hamidata. Hadada. Hamidata. Oh, Hamidata. iya. Nafsiyah. Hafizina. Ini hadada ya. Hamidata. Diulang lagi. Hamidata. Kemudian. Wa ashila. Wa asila. Kemudian. Ahaditha. Ahaditha. Kemudian. Wa ilahi. Wa ilahi. Kemudian. Biyaminika. Biyaminika. Kemudian. Li'abihi. Li'abihi. Sahibatihi. Sahibatihi. Kemudian. Wa akhirihi. Wa akhirihi. Bagus. Sob. Duluan sob. Sampai bawah sob. Selesai. Nanti benaf. Ya. Bu. Ya, oke. Baris itu ada patah. Di kasar ada doma. Ini doma. Patah kasar doma. Yuk. Mulai. Semangat. Babi bu. Tatitu. Jajiju. Dadidu. Nggak boleh panjang ya. Dudidi. Nggak boleh Ya. dadidu. Nggak boleh. Dadidu. Kayak orang judes dah. Kayak orang judes. Ya. Dadidu. Du di ayo lagi terus. Dadidu. Dudidi. Dudida. Ya. Dudidu. Dudida. Dudidu. Terus. Fa'ala fa'ili. Mana fa'ala? Fa'ala fu'ila. Ayo. Fa'ala fu'ila. Satu-satu ya, Pak? Boleh satu-satu, boleh dua-dua, boleh. Iya. Kataba kutiba. Kataba kutiba. Kemudian.
Qara'a quri'a. Doroba duriba. Daraba duriba. Kemudian Hasuna fahuwa. hasuna fahuwa. Hasana. Hasuna bener. Hasana, Iya. hasuna. Terus Yamanu dohuma. Yamuna. Yamuna Fahuwa dohuma. dohuma. Terus Syajua Syajua. qaruba. Syajua qaruba. Ya, kemudian Lauma. lauma sama, lauma juga. Cuman itu di waw ya. Hamzahnya minjem rumah. Bunyinya tetap sama, lauma. Ini u juga ya. Ini u alif, ini hamzah minjem rumah di waw. Lauma. Kemudian Rojulu. Azuma. azuma. Kasuro. Kasuro. Rusulu. Bu Naf. Ya, Pak. Dari babi, Bu. Ya. Babibu. Babi, Bu. Tatitu. Tatitu. Jajiju. Jajiju. Dadidu. Dadidu. Dudidi. Dudidi. Dudida. Dudida. Dudidu. 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 Kemudian Fa'ala. fa'ala. Fu'ila. Fu'ila. Kataba. Kataba. Kutiba. Kutiba. Qara'a. Qara'a. Quri'a. Quri'a. Daraba. Daraba. Duriba. Duriba. Hasuna. Ini suaranya kayak orang yang lagi puasa ya. Semangat, ayo. Hasuna, ayo. Ayo. Fahuwa. Bahwa. Yamuna. Yamuna. Dohuma. Dahuma. Syaju'a. Syajua. Qaruba. Qaruba. Lauma. 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 Rajulu. Rajulu. Azuma. Azuma. Kathura. Kasura. Rusulu. Rusulu. Iya, pinter. Biar cepat selesai, biar ke sono ya. Nah, sekarang tekniknya begini. Sopi, gurunya. Iya, Pak. Unap, muridnya. Aku pengamat di sini. Ya. Sopi yang kencang, Sopi dulu tergantian. Sopi, Iya. satu-satu. Satu kayak biasa saya diikutin ya. Saya ngikutin, jadi bertiga nanti. Sopi dulu, Unap. Kayak Bu Alif ya. Yuk, Sofi. Khaliku. Naf. Khaliku. Khaliku. Bertiga kan? Iya. Ya. Bari'u. Iya. Bari'u. Banyak naf. Jangan bari'u, jangan digituin ya. Ditebelin. Bari'u, karena ini suaramu tuh bagus. Sama ini dua-duanya bagus ya. Cuman jangan. Tak ulang ya, Pak ya? Kenapa? Tak ulang ya? Boleh. Ayo, mantepin. Bari'u. Nah, gitu. Bari'u ya. Jadi kayak, kan beda ya ini ya. Logika berpikirnya atau yang gampang pencerahan. Orang kayak, ala bandang, ibu kota Bariangan. Beda kan nih? Halo Bandung. Beda kan? Di mana bedanya? Jadi kalau yang halo itu kayak orang kayak orang ngomongnya agak males. Kalau
Ini patriotisme. Halo, nah sama bani'u qabidu beda. Bari'u qabidu. Kalian suaranya bagus-bagus, lantang-lantang ya. Masa depan pengajar di sini yang bagus-bagus ya. Artikulasinya juga bagus. Yuk, lagi, ulang. Ya. Qabidu. Oh, Ya, apa-apa. Qabidu, naf. Qabidu. Qabidu. Terus. basitu. Ya, naf. Basitu. Basitu. Kemudian. Halimu. Ada yang panjang, linya doang yang panjang. Halimu. Oke, yuk. Halimu. Halimu. Nih ya. Rekaman ini, sekarang kan ngaji tuh. Nanti rekaman-rekaman tolong ikutin suaranya. Suara Mbak Sophie yang enak, suara Banat juga enak, suara saya juga. Nah ya, dilatih. Halimu. Tuh beda kan? Bukan. Halimu. Halimu bisa ya. Lama-lama kalau sering ngikutin insya Allah bisa. Percaya sama saya ya. Terus, sob. Azimu. Ya. Azimu. Azimu. Ain. Azimu. Kemudian. Hafizu. Ya. Hafizu. Hafizu. Kemudian. Jalilu. 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 Kemudian. Wa ilahi. Iya. Wa ilahi. Dua-duanya kurang hadadanya ya. Wa ilahi. Wa ilahi. Ya, Sopi diulang. Wa ilahi. Naf. Wa ilahi. Iya, kemudian Sof. Basorihi. Iya, Naf. Basorihi. Bausorihi. Kemudian. Atiyati. Sof. Naf. Atiyati. Hati-hati. Hati-hati ya. Belajar gedein ya. Benaf. Benar. Hati-hati. Coba lagi. Benaf. Ya. Hati-hati. Iya. Nah, nanti tinggal belajar ininya aja. Sob, terus. Bakoroti. Laguin atau Sob? Bakoroti. Naf. Bakoroti. Bakoroti. Kemudian Sof. Rofi'i. Naf. Rafi'i. Rafi'i. Sof. Wasi'i. Kok wasiir? Oro. Wa. Ya. Iya bener. Wah. Bener. Iya, wah. Ya, ulang. Wasi'i. Ini kurang. Wasi'i. Nih dengerin. Wasi'i. 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 Jangan wasi'i. Jangan di sinnya doang. Di ain ujung nih. Wasi'i. Wasi'i. Bisa nggak? Coba lagi. Coba. Wasi'i. Iya. Naf. Ya. Wasi'i. Wasi'i. Jangan wasi'i. 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 Kayak orang nelen sesuatu. Wasi'i. Ayo benar. Ya. Wasi'i. Iya, hutang ain lah. Apa-apa. Yuk, terusin Sob. Minum dulu biar dapat air. Ya, minum dulu. Lagi puasa. Ya. Ayo. Si Sopi nih. Udah digigitin Maaf ya, nyamuk. Mbak. Digigitin nyamuk ntar pulang dari Hongkong. Hongkong kamu tadi di Taiwan. Sofi. Hongkong. Pulang dari Hongkong ntar kakinya pada itu loh. Pada banyak tai lalatnya. Bener ini. Bener. Tai lalat pada korengan. Hitam-hitam digigitin nyamuk. Hati-hati. Enggak. Hati-hati. Pakai itu. Pakai apa ya?
Pakai minyak sereh. Insya Allah. Mm-mm. Yuk, ba'isi. Ba ba'isi. Iya, ainnya sama ya. Ba'isi. Coba Naf. Ya, Pak. Ya, Ba'isi. ba'isi pada ya, ba'isi, ba'isi. Gak apa-apa, ainnya pada pulang ketemu, ntar ketemu. Ya, sob, terusin. Majidi. Iya, benar. Majidi. Majidi, majidi. Sob, terus. Rokibu. Iya, kemudian. Rokibu. Roqibu, kemudian. Majidu. Terus. Majidu. Majidu, kemudian. Syahidu. Iya, sob, Naf. Syahidu. Syahidu, kemudian. Wakilu. Iya, Wakilu. wakilu, kemudian. Mu'idu. Iya, terus. Mu'idu. Tuh, kalau ain di tengah bisa kalian dua-duanya. Mu'idu, mu'idu, kemudian. Mu'idu. Mu'isu, mumitu kali. Kan mu'idu, mumitu atuh, Neng. Mumitu. Kemudian. Mumitu. Iya, mumitu, kemudian sob. Mukitu. Iya, kemudian. Naf. Mukitu. Ah, ulah gitu. Bunda Sia nih ngomongnya nanti dengerin ya. Ah, Ya. ulah gitu. Mau gitu. Digedein ya suaranya ya. Di kayak gini nih ya nih. Nih. Biar mudeng ya. Saudara-saudara, jangan lupa nanti buka puasa sore ini ya. Saudara-saudara, jangan lupa nanti sore buka ya. Mana yang enak sob? Naf. Minta Yang ulang ya, mana? Pak ya? Iya, tak ulangnya boleh. Iya, boleh. Ya, semangatnya bagus. Mukitu. Masih digedein belajar tuh kayak Sob itu. Nih dengerin Sob. Sob. Mukitu. Tuh, jadi suaranya tidak dihabisin semua, Benaf. Kalau Benaf kan Muki. tuh jangan digituin. Mukitu. Kalian ini suaranya bagus-bagus, lantang-lantang loh. Ya, Benaf. Jadi Ya. iya, puasa nggak sih? Enggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting suaramu udah bagus, udah lantang. Cuman belum bisa membaguskan ya. Yang tadi itu, Ibu, puasa bulan ini cuma 26 hari. Oh, kan 26 hari? Iya, kan 4 harinya bulan depan. Gitu. Beda nggak tuh? Beda nggak? Ya. Iya, dipikir bener puasanya cuma 26 hari. Iya, bulan ini 26. Sisanya bulan depan 4 hari. Ayo ke tinggal kok Bu Nap ya, bikin suara indah ya. Suara indah itu latihannya nanti. Oh, ini udah nana belum, Sob? Belum. Oh, belum. Nanti ada nana nggak gitu. Ya. Ya, benar. Suaramu bagus sekali lagi. Cuman tinggal dibuat indah ya. Bisa latihan ya. Terus sekarang siapa? Benaf. Ulang lagi. Ya. Mukitu. Mukitu. Sob. Mujibu. Iya, Naf. Mujibu. Mujibu. Tuh kan beda kan? Mujibu. Mujibu. Apa ya bedanya ya? Diapain ya? Saya juga nggak tahu nih. Saya lihat. Mujibu. Mujibu. Beda. Jadi bibir itu di apa ya?
pokoknya suaranya dibuat bulat gitu. Nggak perak. Kalau nasi itu kan ada perak, ada pulen gitu ya. Monyebo, mujibu gitu ya, benar. Tantangan buat kau ya, bikin enak suaranya. Jadi kalau nanti telepon dari masmu apa siapa gitu, mas, malam ini aku juga kangen loh sama kamu. Mas, bener kan? Ya, lihat ya. Buat indah ya suaranya ya. Iya, Sofi terusin. Waro. Oh, salah. Waro enak aja. Rawasia. Oke, Bu Naf. Rawasiya. Tuh bagus tuh. Terus. Wa'i. Wa'isa. Iya, benar. Wa'isha. Sin kecil. Wa'isa. Ulang lagi. Wa'isa. Ternyata sama dua-duanya. Ain kalau di awal tuh bisa kan. Terus Sob. Sukatu. Sukatu. Sukaro. Allahu Akbar. Sukato. Sukaro. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan dekat-dekat dengan sholat, kamu sedang mabuk. Sukara atau mabuk. Kalau syukur, syukur. Yang lain syakartum lazidannakum. Siapa yang bersyukur nikmatnya ditambah. Tapi lain sakaro bukan, lain sakartum. Dengan shin gede ya. Kalau lain sakartum siapa yang mabuk? Masa yang mabuk dapat pahala? Nggak mungkin. Sukaro. Sopi diulang lagi ah. Sopi ya. Sukaro. Benar. Panjang. Ya, benar panjang dulu. Ya. Sukaro. Sopi dengerin kan? Kalau Bu Nafsia tuh kalau ya gede kan? Enak. Kenapa baca Qurannya jadi melewat? Tapi dilatih. Tapi mau suara kenceng gitu juga boleh ya. Ini kan kayak gini. Bu Nafsia nih. Sukaro. Tapi dibuat bibirnya itu apa sih Sob? Ya gimana ya ngomongnya itu? Iya, beda. Nih bedanya. Sukaro. Nih, sukaro. Jadi suara perut yang bermain ya. Jangan di mulut. Oh iya. Bu Nafsia itu mainnya di mulut. Emang suara di mana ya adanya di mulut. Tapi memang ini powernya dari perut gitu maksudnya. Kalau suara mulut kan gini. Sukaro. Suara perut. Sukaro. Jadi itu kayak rintihan Bu Nafsia tahu nggak rintihan orang yang menderita gitu. Teriak tapi dalam hati. Kedengeran nggak? Enggak. Saya ini lagi teriak sakit hati sama orang. Itu dia. Kedengeran nggak teriak saya? Enggak. Dalam hati. Karena teriaknya dalam hati. Allah kan maha tahu. Makanya hati-hati kalau hati-hati terhadap orang yang dizolimi. Yang dizolimi itu doanya dikabul. Ya kita nggak dengar, tapi Allah kan dengar. Ya, lepas ya, Bu Nafsi ya. Aduh. Suka, coba Bu Naf. Sukaro. Sukaro. Nantilah. Emang Ikro 3 belum ke lagu sebetulnya karena Sophie aja nih mau lagu. Mau belagu. Jadi nggak apa-apa lah Bu Nafsia ke bawah. Jadi kalau Bu Nafsia merasa suaranya belum mantap nggak apa-apa nanti tak bagusin ya. Di Ikro 5, Ikro 6 nanti di kalimatnya udah panjang itu enak. Ya, terusin. Bu Sophie. Saya ya. Nawasi. Kurang seksi. Nawasi gitu Sob. Nawasi. Iya. Nawasi. Iya bisa ya. Ya Bu Naf. Ya. Nawasi. Iya tuh bagus tuh Nawasi. Iya Sob yang bawahnya. Nah loh ini lagi. Ain lagi ya banyak ain dudanya. Ya. Amalihi. Belum dapat. Amalihi. Bu Naf ya.
Bonita. Risol aja. Benar ya baca. Ayo, Benaf. Ya. 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 Amalihi. Dia mah ngajarin dia mah kebanyakan ya, ya. Langsung aja nggak usah ya lagi. Emangnya dipanggil. Ini kan lagi di sini. Kalau Nafsia, ya saya itu kalau ini mah kan orang lagi belajar di depan. Bu Nafsia, langsung aja baca jangan ya lagi. Kebiasaan dia ya kayaknya. Amalihi, amalihi. Kemudian sob. Ibadihi. Oh, salah. Mm-mm. Ibadihi. Ain, ibadihi. Diulang. Sopi. Ibadihi. Iya, kok ain di awal susah ya. Nggak apa-apa. Naf. Ya. Ibadihi. Sama ya ainnya. Ibadihi. Nggak apa-apa dilatih. Terus sob. Sofi. Ada telepon, Pak. Oh, iya. Yuk. Siapa sekarang? Sofi. Biayati. Iya. Biaya. Salah. Coba. Biayati. Iya, Naf. Biayati. Biayati. Kemudian. Muta'ali. Naf. Naf. Muta'ali. 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 Ya. Sebetulnya Iqra 3 tuh nggak usah gini-gini doang ya. Sekedar baca, asal jangan salah gitu doang. Tapi di sini kenapa dimantepin? Ya tanggunglah sekalian ya. Biasanya Iqra 5, Iqra 6 baru ya. Iqra 3 tuh sekedar ya hurufnya jangan salah aja. Ya sob, Nafsia dulu sekarang yang mimpin. Benar? Zulumati. Bukan do, zu agak pecah. Zu. Zulumati. Iya, sob. Zulumati. Zulumati. T-nya pendek, sob. Ya. Zulumati. Kosar. Zulumati. Sebetulnya kan baca Qur'annya nggak harus dibaca ujungnya. Kenapa? Ini latihan ngerem mulut panjang dan pendek. Jadi nggak boleh zulumati, nggak boleh zulumati. Karena nanti kalau sudah ke Quran itu ujung nggak dibaca. Zulumat, malah jadi enak, jadi badan disukun ya. Tapi ini lagi latihan panjang dan pendek. Kemudian, Naf. Kawakibu. Terus. Kawakibu. Iya, kemudian kawakibu. Iya. Wa muhina. Oh iya, Sofi dulu. Lupa. Iya, Sofi. Iya. Wa muhina. Wa muhina. Nih, lihat ya cara berlagunya ya. Latih-latih. Hari-hari pokoknya mengulang-ulang aja. Wa muhina. Wa muhina. Jadi suara itu jangan dihabisin semua. Wa muhina. Malah jadi gak enak ya. Jadi di manage. Jadi Sofi, tadi malam kau lagi ingat si Mas itu kan? Lagi telepon. Gitu. Jadi suaranya tuh bikin gitu. Wa muhina, wa muhina. Nanti dilatih lah ya. Gak apa-apa. Bikin orang jadi melongo ya, Pak. Karena memang di situ daya tariknya Kori itu kan. Jadi nggak usah nggak gitu. Itu dengernya juga perak. Ada tapi memang kadang-kadang udah pakai speaker tua di masjid tua lagi. Suaranya kayak gitu. Jadi bukannya enak dengernya. Makanya kadang-kadang kemarin ada yang WA sama saya, Pak Ari, saya di demo katanya sama warga. Kenapa? Sore-sore nggak boleh baca sholawatan. Ya saya bilang ya barangkali mengganggu orang, Pak. Ya udah sholawatannya nggak usah kenceng-kenceng. Mungkin suaranya mungkin. Atau mungkin juga yang dengernya juga kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas kita tidak boleh ibadah tidak boleh mengganggu orang. Kalau ini ya pakai corong speaker sekedar kedengaran di masjid aja, jangan kencang-kencang keluar.
Tahu sendiri kalau suara toa itu kan ngengkreng gitu. Terus suaranya suara yang tribal-tribal, udah telinga habis deh. Betul. Orang-orang nggak, lagi kan orang pulang sore-sore itu pulang kerja, istirahat, ini dan itu. Bukan mereka nggak mau dengerin, momentumnya nggak pas mungkin. Yuk terusin, Bunaf. Bimasalihi Bimasalihi. Lanjut, Mbak. oh. Ya. Hamilati. Terus ya kalau lagi puasa saya banyak ulang. Hamilati. Nih dengerin dia belajarnya cewek-cewek nggak pada punya suara indah, bingung saya mah. Nih, hamilati. Si Umi. Kalau si Umi si Umi kan dulu dirayu sama saya kelepek-kelepek gitu. Waduh, bahaya. Nah, hamilati. Ya. Terus. Sob, Naf. Benar. Fakhos. Ya Pak, ya. Semangat. Fakhoshita. Kayak udah 2 minggu nggak makan. Fakhoshita gitu tuh. Ya. Tak ulang deh. Ya, diulang. Ya. Fakhoshita. Cop. Fakhoshita. Nah, bagus ingatnya lupa ya. Shinnya sin besar, banyak orang yang tante-tante, teteh-teteh yang duluan, banyak yang nggak bisa shin. Kamu ini berdua nih shinnya bagus nih ya. Jangan lupa. Jangan sampai pahosita, shin. Sebetulnya angin cuma sedikit doang. Tapi susah bagi yang belum biasa. Pahosita. Kemudian. Siapa? Benar. Siapa? Oh. Ya. Makolidu. Makolidu. Gak apa-apa, yang penting pede aja ya. Orang-orang ketawa kayak bodo amat ya. Tapi yang penting lihat panjang pendeknya mana. Ya, Sob. Makolidu. 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 Kemudian, benar. Sayusitu. Salah. Sayusibu. Iya, Sof. Sayusibu. Sayusibu. Kemudian. Benar. Wayarisuha. Ayo, Bu Sopi. Wayarisuha. Kemudian. Sodikina. Iya, lagi ulang. Sodikina. Sodiqina. Mau kencang boleh. Sodiqina. Nanti diulang ya. Nanti kalian udah bisa ini sendiri. Yang penting lagunya tadi itu jangan suara mulut. Suara perut. Sodiqina. Kemudian, mana? Mayaghizu. Yagilzo. Mayagilzo. Zo. Yagilzo. Lagi diulang. Mayaghizu. Kemudian, Sob. Mayaghizu. Mayaghizu. Kemudian. Ghoshiyati. Ghoshiyati. Nah. Ghoshiyati. Ya, Mbak. Ya. Bighulami. Ya, Sofi. Bighulami.
Bighulami. Kemudian Wa yumitu. ya Sofi. Wa yumitu. Wa yumitu. Kemudian Fi solihi. Sofi. Bisolihi. Fi solihi. Kemudian Sarabila. sarab. Ya Sofi lah, lupa. Sarobila. Sarabila. Kemudian benar. Sawami'u. Sob. Sawami'u. Sama dua-duanya ini keluar nih ya. Sawami'u. 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 Nanti dilatih. Terus benar. Ya. Bi kalimatihi. K-nya pendek. K-nya pendek. Bi kalimatihi. Sob. Bikalimatihi. Ngaget ho. Ngaget ho. Bikalimatihi. Ya. Bikalimatihi. Nah gitu. Kemudian benar. Satajiduni. Sob. Satajiduni. 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 Kemudian. Fatusiru. Iya. Fatusiru. Patusi. Terus. Fi suhufi. Sob. Fi suhufi. Fi suhufi. Benar. Fazadahuma. Kedengarannya kayak fa. Wa. Ya Pak. Saya ulang ya Pak ya. Ya. Wazadahuma. Sob. Wazadahuma. Bukan. Zanya rapuh. Wazadahuma. Lagi. Wazadahuma. Kemudian. Oh, salah Pak. Bentar. Ya. Coba lagi. Wazadahuma. Bukan. Wazadahuma. Wazadahuma. Gitu. Wazadahuma. Kemudian. Ta'imi. Iya. Ta'imi. Kemudian. Syi'atihi. Iya. Syi'atihi. Ya silakan. Sofi. Taba. Banat ya. Banat Ya. ya. Iya ya Pak. Taba. Taba. Yatubu. 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 Kola. 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 Yakulu. 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 Ada. 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 Ya'udu. 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 Kana. 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 Yakunu. 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 Yuriduna. Yuriduna.
yuriduna, yukimuna, 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 lamukimi, lamuki. Iya Mbak Sofi? ya, Oh, iya nih Paula. lamukimi, 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 yatalawamuna, 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 yatajafatuna, kho sayang, iki kho Mbak. watakhafatuna, Yatakhafatuna, yatakhafatuna, binasirihi, binashirihi, binasirihi, yufiduna, 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 yughisuna, yughisuna, yugisuna, jila ya teh, ego, nilajihi, itu ja sayang, ain, ni'a, ain, ni'ajihi, 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 samiduna, 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 roghibuna, raghibuna, roghibuna, yarisuni, 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 hunalika, 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 wa'aqaruha, fa'aqaruha, fa'aqaruha, talumuni, talumuni, Mbak Nasir dulu. ya, ya Mbak. Yuk, baca dulu. Qalu bala, Qalu bala. Ah, salah ya. Qalu bala. Qalu bala. fa'idha rakibu. Pinya pendek. Enggak, Pinya pendek. Iya. Fa'idha rakibu. Fa'iza rakibu. Fa'iza rakibu. La takhunu. La takhunu. La takhunu. Kanu lana abidina. Kanu lana abidina.
Kanu lana abidina. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Sabiru wa rabbihi. Sabiru wa rabbitu. Salah ya. Sabiru wa rabbitu. Sabiru warabitu. Sabiru warabitu. Hajaru wa hajaru wa salah mana? Ya Ustaz. Hajaru wa jahadu. Hajaru wajahadu. Hajaru wajahadu. Wajadu ma'amilu. Wajadu ma'amilu. Wajadu ma'amilu. Sodaku ma'ahadu. Sodaku ma'ahadu. Sodaku ma'ahadu. Dadanya dada ya. Sodaqu ma'ahadu. Hadu itu. Siapa sekarang? Terusin. Makasih Bu Wanti. Ada si Fahri nangis. Terus. Banaf sih. Banaf. Ya Pak. Fayakidu laka. Bayagidulaka. Jangan gitu. Fayakidulaka. Fayakidulaka. Ayo Bu Naf. Ya. Fayakidu laka. Stop. Fayakidulaka. Iya, boleh ya. Fayakidulaka. Kemudian benar. Wa kanu lana khashi'ina. Stop. Wa kanu lana khashi'ina. Wa kanu lana khashi'ina. Stop lagunya, stop. Wa kanu lana khashi'ina. Khashi'ina ya. Wa kanu lana khashi'ina. Coba lagi, stop. Wa kanu lana khashi'ina. Iya, benar. Berikutnya. Fala talumuni walumu. Walumu. Panjang atau? Ya. Lagi. Ulang ya Pak ya. Ya. Fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Stop. Fala talumu. Fala kedengarannya wala. Fala. Fala talumuni walumu. Iya, benar. Kola mana? Pendek. Salah. Bukan. Iya. Kola ma. Kola mana hakuma. Stop. Kola mana hukuma. Bukan. Kola mana hakuma. Ayo. Kola mana hakuma.
Bagus. Ini tanda berdiri ada jadi dah. Ini namanya mad silah qasirah. Panjangnya sama seperti mad asli, sama seperti mad tabi. Ma'ahu, jangan mangahu ya. Ma'ahu ya, sampai dulu. Ma'ahu. Benar. Ma'ahu. Ma'ahu. Yadahu. Iya. Benar. Yadahu. Yadahu. Terus. Walahu. 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 Iya, kemudian. Yarahu. Iya, benar. Yarahu. Yarahu. Kemudian. Idza saja. Iya. Idza saja. Idza saja. Kemudian. Fika. Pika, pima. Pika. Fima kanu. Iya. Fima kanu. Fima kanu. Marozinuhu. Wah, Mbak, ini wah, bukan ro, Mbak. Bukan ro, itu mawa. Mawa. Mawazinuhu. 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 Peru. Salah. Mawazinuhu. Ya nabi'a. Ya nabi'a. Ya nabi'a. Wa'ajibu. 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 Hafizina. Mbak, saya Mbak tambah buka pasarnya Mbak ya. Bosku kayak Mbak. Dilut Mbak. Hafizina. Wanusuki. Wanusuki. Mutaqabilina. Mutaqabilina. Mana Bu Nafsiahnya? Bu Nafsiahnya kemana? Bosnya pulang, Pak Ustadz. Oh iya. Nggak apa-apa. Makasih Bu Wanti. Dedenya dikasih mainan. Yuk, sob, terusin. Fi jidiha. Fi jidiha. Kemudian. Laku Lakudia. Lakudia. Kemudian. Tuzahiruna. Tuzahiruna. Kemudian. Bu Nafsiahnya udah datang, Pak Ustadz. Ya, benar. Ya, benar. Tuzahiruna. Yuk. Oh, sudah nyampe mana Mbak? Nih, tuzahiruna. Oh. Saya tadi belum ini Pak. Hafizina Mbak. Silakan. Boleh. Iya. Iya. Hafizina. Terus ke bawah. Wanusuki. Kemudian. Mutaqabilina. Kemudian. Fi jidiha. Kemudian. Lafudhiya. Laku, bukan lafu. Lakudia. Oh iya Pak. Laqudhiya. Kemudian. Tuzahiruna. Tuzahiruna. Kemudian. Hunuduhu. Bukan hunu. Iya. Junuduhu. Junuduhu.
junuduhu. Kemudian kita sampai belakangan. Terus uti. Saya apa Pak Sofi, Mbak? Pak Ya, Sofi. terus Mbak saja Sofi, sampai Pak. habis, sampai bawah dulu. Nanti Sofi. Ya. Uti itu. Utituhu. Uti tuhu. Kemudian Wa utubihi. wa utubihi. Kemudian Famasaluhu. famasaluhu. Kemudian Wala yusiku. wala yusiku. Ulang. Oh ya. Wala yusiku. Kemudian Wasaqahu. wasaqahu. Kemudian Fasalakuhu. fasalakahu. Iya. Fasalakahu. Iya. Fasalakahu. Baik, diulang lagi aja Bu Nafsiah dari sini. Wanusuki terakhir. Iya, Pak. Ya. Wanusuki. Wanusuki Mutaqabilina. mutaqabilina. Kemudian Fi jidiha. bijidiha. Kemudian Laqudiya. laqadiya. Tuzahiruna. Tuzahiruna. Junuduhu. Junuduhu. Utituhu. Utituhu. Utubihi. Utubihi. Famasaluhu. Famasaluhu. Wala yusiku. Wala yusiku. Wasaqahu. Wasaqahu. Fasalakahu. Fasalakahu. Baik. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Nanti masuk lagi halaman 22 ya. Alhamdulillah. Iya, Terima Pak. kasih. Billahi Majikan saya taufiq. pulih mungkin. Ya. Iya. Assalamualaikum Pak Terima Ustadz. kasih. Ini mungkin Billahi ada taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.